Kitabu cha Isabu mriangoni wa chenda, Pasaka ya Hiri. Wanaona na Musa konyika ya Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka wa Hiri, baada ya kwambola Misiri, akimwamba ambira Israeli mause sikukuu ya Pasaka wakaturu woikwa, yani siku ya 14 ya mwezi huu na ziloni, mdayusa kulengana na sheria na malagizoge. Bai Musa akiambira Israeli mause yo Pasaka, na makienda visho. Makiyusa zulura siku ya 14 ya mwezi wa kwanza konyika ya Sinai. Makienda josihere Bwana risho mlagiza Musa. Elangine yao kama demire kuyusa kwa kukalore na akolo kwa kuguta lufu. Baisiku hiyo makimzirira Musa na Haruni makiamba atusiswi fuzakala akolo kwa kuguta lufu. Ela nikwano onifuza kahazo kumwambozira Bwana sadakaye hamwangana Israeli anziyehu. Wakaturu woikwa Musa kiazigizi ya kiamba nitarizani muhaka ni manyakala Bwana ndalagizani zulu zenu. Bwana akimwamba Musa ambire mwenga wenu hedu mtua kizazi chenu akikala mkolo kwa utalufu hedu acharonana dimakusa Pasaka ya Bwana. Mandayu usa siku ya 14 ya mwezi wa Hiri na ziloni mandari ya mwana wa ng'onzi na mikahe isiongezwa 3 na mboga za utungu masisa za nyama zosata zilifishe mazacha hedu kubanda misoza lazima mayuse kutuwana na malagizo gosi. Ela mtarie simkolo na kacharoni na akaleka ndayuse yo Pasaka andatengwa na atue kwa kukala kambozere sadaka ya Bwana wakaturu woikwa. Mtu iye andadhibiwa kwa dhambi mwenye na hakikala hana mjena akala ya mwanga nani na malakusa Pasaka ya Bwana lazima hende visho kulenga na sheria na malagizo ga Pasaka. Malagizo genu gakakala kwa mjene du mwenyeji kanda kala mangwenga. Siku iri ahu rohema yani hema ra mtunganano roti mikwa roengu rakuzarifinikira kula ziloni hata mazacha inguriro were ni heremoho mtsana rohema rafinikirwa ningu na usiku rikifinikirwa ningu ra moho vivi jenderera kwenda wakati wos roenguriro ukahuzulura hema wa Israeli mabanda kambi na kuanza kwenda na makipiga kambi ya wakati wosi ririho ima Israeli mabanda kambi makianza kwenda kwa amri ya Bwana na kwa amriye mapiga kambi manderera kukala kaiza kambi yao wakati wosi ro ingururo ima zulu za rohema ingururo endera kuima zulu za rohema kwa siku nyingi Israeli kama ukirebule mahenda here Bwana arijo alagiza. Wakati mwingine roingu wererika kala zulu za rohema kwa siku chache bayo watu were makakala kaiza kambi yao kwa amri ya Bwana na kwa amri ya Bwana makauka. Wakati mwingine roingu wererika ema kula ziloni hata mazacha na mazacha rirouka aona mabanda kambi makianza kwenda. Wakati mwingine wererika kala usiku na mchana gonyari kauka rirouka aona maka kuachia kwenda. Inguriro wererika kala siku 2 hedu mwezi mwenga hedu mwaka zulu za rohema. Israeli na makakala kaiza kambi yao kama ukirebule ila wererikiuka aona manauka kwa amri ya Bwana mapiga kambi na kwa amriye mauka machenda au mahenda jos Bwana arijolagiza kukirira kwa Musa. Ni hayo tu.